E kublaya pi waro ki pralog ki wasnyaw suk wow up ye ki kubor how new channel ki kubor ki wakwa open snyaw chapi to uyi ne ka yi ka kartong wayo bon wot tam hari lom jantia yong i te chwa wo sedang e ki kubor ladam pwe mu de subscribe your new channel snyaw bai subscribe we ngat how to bel we mai tu khanang wayo pten cho phiu yo ye ki kubor wa thame te ton sedang e ki kubor Hei yeto waka election result ko wada depan benaha katuka artarik naga nartiang one constituency umasnya bhalang dhar daman u unong job wei waro de yo hado khan ru hajar khandis pa ru phau khandi taliki wot naga tujuai constituency uma wailat miki shila daman u unong job wei waro de yo hado khat so hajar nya phau khandi taliki wot naga 3 raliang constituency uma coming one mbon daman u unong job wei waro de yo hado khat le hajar chispa le phau so taliki wot naka 4 mokayaw constituency uma nujor ki sungo daman u unong job wei de yo hado khat so hajar sanspa phra taliki wot naka 5 sutanga saipung constituency ka kong santa mary shila daman ko kanong job wei waro de yo ko hado khan ru hajar khandis pa nya phau so taliki wot naka 6 cleariat constituency uma karmen shila daman u unong job wei waro da yo hadu ar phau le hajar sans pa khat so taliki wot naka 7 amlarem constituency uma lakmen rumbui daman u unong job wei waro da yo hadu khat nyaw hajar pras pa le taliki wot ta hawa pat i ki wot wa da yo da kini ki nyaw mut ke mla ka rilom jantia uwa yo bon wot tamto uma karmen shila uman ukartong wa khor bhayong ka UDP uwa da yo hadu ar phau le hajar sans pa khat so wot Uwaman wa arwanto umala kmen rambui uwaman ukartong he yong ka UDP hi uwa de yo hado khat nyaw hajar praspa le taliki wot kawaman wa le wanto ka kong santa mary shila kawaman ka kartong wa khor bha yong ka NPP wei ka wada panrem le yo MP uma Vincent pala wei waro ki wot ki wada yo ko to khan ro hajar khandis pa nya pau so tali Tegi pralog waro hamda mu ye subscribe your new channel khanang wayo pten cho phiu yo yiki khubor wa thamme khuble jibon